Msiri nao? Msiri. Sahihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wezi watukufu andani ngana mshwani khair mara nikaudo mlio aruma zinsanata za dunia watukufu tkanzani tsange mbavi haruma suala zima ikao ngarona male suala linu ngalijisono wabaku ikao le suala hilo ngabo bandhi ya wanru wanyanyasi wa Komori ikao ngwajunda warumwa shesi wa Shamaore ikao ngwari parao inu ngamina vocalizi nji ikao nganzi pariso uswe suala inu ikao ngabanru ambao kana kwa tuelewa suala inu ila ndavi wakananga sina ruwenji ikao ngwa yao vano inu wakati ngwa ambao kana wa Komori waloma orengwa nzo wadungwa wa Komori waloma orengwa pulauze nyumba si hundu harumwandu harumwandu wanere ya vokali kwa tujo suala inu ila ndahubi ngene ndahubi mfano wa Komori ikola dhimuri jeleze ukana ebanu wandu ambao kana leo maorengo adungwa au haujao riwo mono mrulo maore ya rongo hususu ala inu karijao na intervention ya mrulo maore ya oneso kana jao kabo image haungabo yende namna yokana hula mahali kao ngabo wandu waishio ikao ngarjo kana garambao shasiwasho shahatu asuli shasiwashila kila sham Faransa pasko wandu kwendao heze sharia sham Faransa yabonga wandu kwa mathalan ngwafanya batatahula ngwa ndwafanya vuali wa hula wahibi au wafenja wadungwa au wakati ujirana jimlifu wa Komori wajiundra au harumashisi wa shitufu Shamaore wanyanyasi ngwanambia ukana kabati rungo waziona au kwa tuelewa hadisi ndo maana nzo ibeho wandu waloma wale warambia ao wandu ko izo warambia ungana wa aminio wati wandu ko wajomba kalima jawru kana dutu kana bala alimshami hana barongo abojo wa wandu ko dhamana heze roho za haurangu ngo tranquilo wajuzo ambao warambia ngabo wenji na wauzisa yokebana swala inuje ngone muhifadhini haribanga mtolo ambasi karijazi jua zo karijazi ona ngono sha kamunukana yo mekalima yonga rambo banuna dibengo alonga ajali wandu wenji kwa ride yao garona ukana harmu mtsango watu banu narike makini bengo ngabandu kongo njwa shangaze kagari joka na inde telefoni ya mru inimru joka rume telefoni ya hebanu harima hiyo halapiza mru hajone sakanga na mvu ila ndugu ya mafiti paske harima hiyo hajitabisha bure shakabati mru yaranga kupu banu kabati mru ya uamru banu ketone sekana mru ajaba na rumio ukai hadi ya wandu wala pisa wandu kebala bala mru hashindi wandu no mru harikio hababuha hamenase mafiti shamanzono sokana homu swani fweze rongo ngam amini yokana ngapo bandhu ya hatu swa Komori ikau hamanga rujojibi waridona reka mwa problemu hamanga rujojibi wabakari mabaya griuzisa wandu wenji waloma ore nsweda hule alimshaminge banu ujofanya komantari banu yanambia tu alimshaminge banu hamba izo wandu ambao kabati rongo mrati tsehe mrinafanya sinema mracho jiteshea shanga mjokana kanyina rabo zinji yende mane kao bandhi ya hanyu ngamjukoja mchongeze wandodo kama bangano lisona maana yoka mrungu santo kabandhi ya hanyu ngani ina problemu za hanyu nezi mbiwaza ukanabanu leo ege ukaladhimu madisebaya loka mkena heni na mtwadiso jomba hanyu bandu akabo wangamizensi ya hatu walazema lizaho wa Komori watujua hata wafanya rongo hindrini wanawa shamsi jaba hamdo jamwerengana rongo mwanza msisebaya rumensi ya Komori ikawa sikartu hanza rongo za mashaka ikandu wakaza mashaka rijo karadisabu wanyi juu wakarikabalari rangamiziziwa rihuziziwa ridhulumiwa zemalizawa na Mkomori zende kapa alafu wenji wanzo achado profito kana banuru tsudandisa ritsudofu rongo zabira ritsivumbe zabira iche ekweza bira dizibwa we sabaha gejo kirikale umtu jamdu amba kana zali de udhulumu azali de awa na bumru ahicho mdhulumu banyumra kesemaliza wa Komori kena ukiri alafu yuende mana kwa Komori kwa tukirwele watapakada baha yokanga mtsugweda mbio zokana wala aridhulumu jana wala yangamizensi jana hunu ndo anzumuditsa na mwatedezi yabunga rujukwele wache abushoshie ngosha azali
na skartibano hashiengo shaka sibano hensi ya hatu yabo hanza nsitawaru mwesu janliyo ihadisi ya maore inu na mtuuzisa mwajala heni mru yabo nganyina maami walondruenji walo maore mwalo yabo mwauzisa suala inu heli ya rengwa hapa ya tinwa shihaya itungoma maore banuwa wondu wa nyanyasi ngondwe sao wadhulumiwa hata umwiso humeni msaidi ya hauzisiwa habesu waleo karita tilwayo karita eshia wanyanyasu walo maore na mrambie wahe wafanya washemeza mba mwahubiri sha mtualia heni namna yotipia kamtualia heni namna yotamsajajaru mwensi kamtuhunda lazima heni bahanu mdoja mwetia banu maore banu anungwa fao banu wanyanyasu wakomori walo hiyo banu kadhata wakati mrukatuelewa hata yukanungu sukumele sheha makaulu yambishi hawa na banzi ya nrongo ikaunga sila waru mashasi wa shamaore kashi ani sinungo zikomeleshe hao yokamanadamu ya zikome ukakweli banza nrongo zinu jao si hatu jumotokana mi hansa woyabo kartuta faida hensi shenrongo loma anudo choka wende mo hatu wende wahangu wende mwanza wende wa party yabunga josu lije yode mane kao amini kama bani hangu walokomori watu ukubali walo harumanseho haramazero zinu yokangwa tsugoishi yokana banu azalika twanzi washabanu haribanu wanungo nzwa teleze Hasani Hamadi je yoitsudora kama sina jana eka kana rongo zo karifanyilia waridi weshia banu wakomori wambejao banu sedi warwatanga tangayo mwenye baraka dori tendeyo wayaka guvernori jana sede banu nzwa tende zengo zinuli Rwanda ndizo tabu za mwana mkomori rundo shinzi ya daule kaya haki waimu wadali swali waitsida kama nafanya minga vichana harifanya hafu yonrongo kwao mrungono kale nrongo ya nseho yokana mwana mkomori karaparo kira juhe yamenguso pareni yamengwa mborongo notsu kangartu santo kangabo tabu yensi huyo hata mpaka daba hai madhamana wanikiwa uze dhamana kwa atu amini yokamidho manana ni kwa rungo fulani gala dhimo nzifanye ni hensi alama ni hensi picha armensi hangu kwa tu zifanya yokamiru ngarangalia unga sibanu ngaramonga shangireo muhaye daula shaika nazarangali watukufu kasiabo kasina dima karjaporo na mradi le dima la tungulo yabo karjaporo na mbanrongo ya kawaihani kwa dhamana dima yaka haelewa shaimbaba mkomori ya kaulima hamba ya jana gutolima hamba ya leo ikaula dhimwan 2023 yokembaba kaulima hamba ya jana leo ngasina mashini ngasina wanru ngasina ruwa kansi wakadire le dimala hatu sha yabwe banogwe fanyishi hao wende barengwa zila ze mrambendri zinu mrakoja hali hadovuri zaze tujabala zo mbendrini ikaunde songeza umru halimi fikirali imamu azande dungo koja de koja ni zorma yensi hatu aduni kwa limaji ikao woja wadorenga welima zensa za marini ze jao ondo adungo janizo shayo ketutosha yumdungo yonrongo ikao ngebalawa ndwe matso yokana kweli tia kamili isola mru mzima rakana mrubanu ngwajumrehemu rambao Umar Hussein ya shida serikali ya kamili mloe hapo mtushinda ya ukana leo kweli ngamidanyi shangela dhimora ambe ilisi badili ilirunde di malijoka la kweli lirundu ulozi ujoka wa kweli shatido kana leo rikebanu ribamba ngara shangiri yao bahewa la werema wa profita ndwela hulana wa plana magozi na rikebanu na berungo juu badili nsi na lukana leo rikena dima yao risowo na dhoma na ni kwa dima shabudo chokake na stilo yake na gari yake na dhoma na ilado ribiro mjini remla hiki ndia ni kwa le dima shabo si karsina tamarongo ri hundra wa male dima la mkomori yabunge jiko kiridahu na retso to fitina na wanro rekebesha shariti kwa wanro tankodo auri to fitina mwensi na reke wanro rekebesha yokana leo ni kwa le dima mtukufu ni kwa le dima la hatu wambaleonga webanu ilufa itartibu na komoro ndembenru wale leonga rijoke mkomori mlemevu fanya hazi gabo tartibu za uvira yokana leo ni kwa hivyo mana hele dima shale wende Dar es Salaam haubushini wake wanru wajuja wombisi wa komori watejitihadi ya mkomori leo kama mru jofanya hazi havunu wazima ukana mwakadre
mwanike tomayo kana vanume limenro vinu au mhogo unu hauja ushamke na toma kanga juzi nika wandu fulani wake exchange zo pia karsuo na kanga jita difanshi hao na vanume audu kanga banzo bafanyishe kampanye yonge juje fanyishi hazitendwa zema amadi zokonga mjuzi fanya rirehemu rionezi fanyishi hao shale tsokana leo rike banu latsema jiabure rishemeze na wasaba kwa tsuelewa gasaruma ushindana shakwa tsuelewa kana ngela demori tsange paske ngabo rongo mbili ngabo rotujunele wa Henry ngabo kalite mbili banu ngabo ko e kalite mwado kwa tutsaone mu haidaula ngombe okabatsi rais kanikatsi rais yode kalite nzima yenzima wongwa remao e araru waongwa ngwa harmaye ye ngwa bazima ne mu haidaula meze fikira shangwa ujujua tena waduhamba ezitofanyisha elizifanyishi okay esudo banu ra waswili emkomori wabanu yafikiri wabaha mwanzo yone mraje banu ya kwetre mru bila programu wani ngamudeyo patino kanga mina ngampropose ngamambo jao patino kanga mijao shangwa nzuandu wake banu rubanza kawende mumjini wende mjomba hangu wende aladhi wake jao hiyo keno parokiri na rekeradi ondoka na baraka hosedaensi do hambo kana zangoka tsuhenda hosedaensi do hambo kana zangozinda zibadili kasina ulozi ulo bala ngamona watukufu yaukana esha sababisha utunja nziana tabaha warungu ambao kana madibandeni kawajeni ngarjonda ralinsanu yemjenonda rali15 eka mjeni ngujohunda rali15 no makemfi wensi juu hatu nazifanishihe narikubalie nambulie ili barofanye hazi banga mwana kana leonga sibanu ngarambao kabatsi ngongi zoali yemkomori katujwa ngono dahubi ekale okartsina stoku ya hatu kartsulima kartsina ireo shatura shieha kartsina ndrovia turaieha kartsina jao shabo maudu ngarjokara ma problemu kartujwa ngarjukoro rarene dahubi kartujwa ngarjukone da babira tsahe wenge singara nzawe muhaida ula shake tuzia ukana leo fonction fulani kauzini kwa wanru wazendese ritizireme rashemeza ili zonra mabadili mfano ngamona ukana problema homwenje na sinaleta halila waja wanru wenji Marekani haja yemshini haja bala temfaransa woi na wanru wenji wakanza jarangeleza hala hatu wafanye hazi wahunde rihunde bahem komori haonokana weyeka haja jarangeleza hala tulunisha mwenje hunu shamungu jura rali 20 rali 10 iyo holiwe si karno shidari runde shawiri ya ushidari lifanye hazi sijone mwaida ula yode jurni kala manjema yode jurni ka maudu rihunde sahaba wako mori wandu wa umabulea uharaka rinetsi odujare rumia meteri haina wakati ngarujo ya borulu moteri kutufanya mezi milingo fao milioni fulani yaende tsana na ulu moteri hija hata pakada bahe mwana mkomori nga hinzani na mungare lewa ukana ya emergency huiwa nondro ya bodo ukana lewa ribule nafasia ribule namna ya ushinda wakaba watsina mwenje yaboke mwana mkomori kabatila konfianso kamjeni ajaba jabwe undini ufanya ajui haule maudu ekale wandu wajangwa limau zembengizo yabo mrajo anza jabu wea yado fanya ajui yawe yado fanya kana ujwa huja yokabu engu ujwa jafanya hazije aruma wakati kao ngucho jwandi sahazi yaba ha o mwenjeru lurengwa izo pia ngaladimori ke wandu wasaidia idaula hatu risaidie imuwahe daula yokana riwono wenji wahimile kililu riwono wenji wahimila sambi wakama waziri wakanjao leo beza haja sambindo ambwa hahibi sambundo ambwa de jao yarengwa afungwa wao pia ngo mudarasani wao pia aba warejei wangaria al-Imam Azali yone lio amini yokana ya mkomori woi yahanza ya bande bahanu yado hombenjizi shama udu ze hijo kana maudu izengo zibenu hangwa jo hutawa leweni mruwanzo muwaidaula dujambaze kweli dujone sondruanu ze fumtsano mdomo kansi yabo mfanya bunjilio izo fumtsano za kabladhimu kele umkensi mwangaleze pwe muhimu yukana ulozi wetiju hatudima ilo kabati namne mwana mkomori elewa ukana galijoba sauha mwana mkomori yo kabati garelewa ukana ledi malato basauha ndi kabarengwa wandu bushini awone ngwandu Dar es Salaam wajawa watsanganyiha wakansi wetiju waoneso wakomoreli ya ulima mazimanize mashini mwakadre ledi mailo wanakomori wadwelewa wende wetsamba za hazibala wefanya hazibala
shikangari lida oke mwana mkomori wae dojuko jake na dima lokana rihu ya towendro vibonze au yafanya exchange bonze izo hadisi andrabo ke mwana mkomori asuli yakanza fanya hazi mwana rikano ulo ziula bala leungare chiao kana bala karjajo jwari fanya namna ila yokana ikale weribulio wandu wala wajabu ngojo hundre waunde rali mengo miraru baturunde rali sa narunde mengo na unde mengo minarunde rali sa sho mwenga sina stoku kasine reo mtsiju wana kumuri ngwafanyo hazi zodi zitsahwao satinu kuzokandwa akebanu watodamba kadha wa kadha omwenzi kwa nani biro pande huo ukana uo upande ulo muhimu risaidie hapo ndo aloba na bonga botabu yensi kabatsi hazi kabatsi ja izo wajozi saidia zifanyishie dasi kale ngari milawe mavamana hatu ngari milawe mhohe daula rimombo kana ilaha lensi lona hita ilaha lensi hatu tsona dima la ufanya exchange sina wandu na yabo ngabajino soruzuna wajoni fanya commentary ya bwana biokana hai yabano izo kutsuziwana enga mabao kana zinu nzabao zinu jimlobo jumbabu haumdewe mdewo emuhe daula zinu mjoka mzifanya mrensi bamkabano wajombanyo wakaya hapo wakamweze partizo wafanya hindi ya ukamnukutu kwa janambio ansobele shaya kabanu izo zambao wewe izo zambao vanungo tsungwa bezorambao ezo mwambao nga mamodo bazibadiri dole akabala jana fama hamisanu yaka guvernor ya sufanya rongo dole akabala ka vice president mahakumi na misanu ya sufanya rongo wodu wamba okango nsebele shaya wonambao sinu ikebanu ya josifanya dawa wajofanya rongo hindi ibenga ngariza mbao habo rishangiria wo mru yokangara minokana ekamnuke dena mrungu manzo mruma mbieze kweli mrum sobele shaya wenge ngarambawe mwahe daula yoka hizo za poizo ngizo muhimu ukavzitenziani wanruani kwaze wizara hizo warohe badala kawe de wagize majimbi mahala shandu wakensi wa hadisi dona wanyanya siwa Dar es Salaam wendo dona nyanya siwa Bushini ya ukana na mjer keba zima ritanga nyerifanya hazi armo ulozi awala mwale dima ilili basa uhe leo shini suji fahari yukashini siwa wonse ni watu suji fahari ukasina mikataba sina Marekani wandu wameda urulele le zahalila na rinenge wandu wajebala je warunishe mwenje lirikendo dingohi baika umenje wonguo kabatsi tujofanyisha harimo ensi eni sar tujokana mwenje rilo hizani na bajezombo hata na bajeja wa ensi yatu tujure tuyuka savapa yonde mane kaunga tsahawe kaze muhimu hizo upande wa homwenje wa helezaha yokabajandu wenji yabo rikafikiru kana na bwezo ngizo makritasi ngizo yabo imikataba yofanyiwa ngiyo yabo yo ikejandi sarangwa baha shemshini hajafanya mkataba yabo Marekani hafanya mkataba yabo usomwe nje wa heleza halila noga monao watugoja wasinye bala barema kotsi wanawa pasha wende zao yabale kagaranzo emergency RMNC garanzo CDNC yabodu kaya lewe mhuwa daula fikira mandizo zikebaoni babanu bengwa le watilwa pare watilo chaka kartina mwenje kartina mbadima ilo njema kartina ulozi ulo mwema yabonsi tujuri pala labonsi okansi mbendwa hula si mwenje leunga mwandu wajujibiwa rike proje ya huo mwenje baji wandu yabo warengele zahalatu watsabaze mwenjarima yengazija noritike na pare gaba jujibiwa ukawo mwenje huo ndo jo permeter fanya hazi Henry mbugujo jokana ya bwemna hazi wahe yafanya hazi atabamasihu hapo walo mwenje mbugujo jo yahamba heruka kemenyeha mbugujo jo wone hoendao shikale orilekeza pare ritodondere hula na meteri rejareni kamamwe na singari jo kana kartuso amado hii shangari jo rijuo msajaja wabira mamwe rangu hale ngotsi duakar mamwe wakaudwarenga sukari no mtsanga wevuriza memeteri ili wajama wadofo to bije wambengo ndo hule meteri wangamiswa na komori chana mlinde banu zenugo zinrugo kangara aminoke mavamana wanu hendi mrugo jofai kabatu juko dunga ndena mru wadhulumu yensi wajudunga kwa nodunga ndena mru wajodaoche bono hena mwaha hena tsamwa hakoja ufanya namna hiyo wemenye meteri wejawamba kakadha wanruwe fanya bije ya milioni na milioni harila meteri wende watoa warengeze faida iza hao wahula na meteri kwa ngojoke bada mizimiraru ngordu fetsena yode hili rakatsaru mensi hatu
nyezi muna chorauni babanu karejabona yo kangarju kwamba kana banu wanuwe roha sheke banu wanu warema wazali wandu ajuko jawarelekeze nsi zondrabo yo hadisa ndrabo ukana dalili ngarona ubandhi ya majeni wakana dhamana hapo hawala na dhamana hapo wongo mapiro hano ndoduhazi harumu uvunza harumu hiba harumu hula mali za daula ungarzijuao wenge yemuhai daula ngar aminoka wedu lo dhamana waheza ngozo zoti pia kutidwa amana harumu wafanyao shanga we dhamana ya ukanale weka hubaki hata huonokana leo wana komori kabati stoku ya uka rikena stoku ya ndrovi harukena stoku ya furi hapa shanje urenge mrumra jina ujokaya ngejweni yakena tartibu ya mikataba ya barnamaji yokanangela dhimu ya rohe ya fenjawe shakwa tubuje shangwa jo wajibiazi za hampendu hazinduza wandu hamru yenda ya lima ndrovi ya hahe irujarwa ne serikali wande mwamilie yemru wala mshukuriye yotilizo banuri tsahao so anakomo ngaranzao yes nyi serikali mfanye jitihadi yokana mlimi sawanru hauma kadrele dima mbale mavunda mjemwana swa Komori salamu mwanama mtukufu Farid mwenese wa Komori ngamwanao wahele dima hakadrele dima ngabwanro hazita wanu warangwa bushini haulole mevu wahema na mkomori haulima wajabanu walimi watsanganyano na Komori ngamwanao baha ngasina exchange androvi ngasina stoku ya hatu ngamwanao bana basainu ngasina wandu wajatsanganyano na Komori ngwa lo wao na ikengwa hundo faida inji nikenga hundo faida mbabititi sho umwe wonsiju ngarjo yeherewo maudu wajiriba shangara jonda menduru ile watatatu kwa no tabia hizo dizuri tsahao na hizo bojo shamriani yani kama telefomo ya bezizo dizuri zamba awarma za plus public hunu hizo ngamzamba ndo bia jazi ya jazu ndo shawiri zirongo hizo ngari zamba ndo bia jazu ndo shawiri no ndo wao wakaya bonsi pia zasani hamadi watsokaya ze wao pia wakaya yinde mane kao raili wana Komori rona ukaima na mkomora sa ngeujitole ajatsange fikirano mele bango linu narikera za ndo kala baraka le wana Komori wa Somalo banu njomsanganyiha na mfunde party mtawa wandu wanu mekena ukiri rabukana gasari madaula hakibahi geladimo bake party ya wana wasoma wa Komori wajuka na barnamaji ya hao wadoro nesa maude mwana mkomori yake na tomaya ukaza fikira njema zinu ngamwamini ukana le wakati jaban tsone sekana ledi malatu ngeladimo lekejao yabunga bana Komori wao waloneze fikira zinu rujoka wasomo walobanu rilo sinao ikawende wanji harumwa msajaja wa wanruko ndukatswelewa ebana ngamushawe baba ilo bana basainu ngomba okana kiki hende ngomba ekangwa nzode wa impozazali endake waweche basi ngarjo baki hunu banwandu wanuda la wao wanwandu wanuda wala wao ngamona ukakwatsira yesi ngamona watsungote kabo watowa watagomu watamakosha wakatula uo watamakosha wakatula watasandalet watuje shwanzao yawe kale ungarhatso kane tomaya yo kama udurija kana di majema rikena mwenje rikena na ulozi kenga linda wanu wakabala jana warema wazali watujota yuhali yaba sainu ke wanuda jukoja wa jusensi garju kahule garju homo nandro karkaradhi emana Mkomori yamba hajitole ajibanu ya rongowe ya desiwa hawa hajitole hensi yahe bumasoma mlowenji makansi bano abasenu makana barna majia mwikonsi ya hanyu yaukana geladhimo wakatirulo nuo unu rijifikirensi hatu rikejumo lezo Komori rikejumo neso Komori ze plaza hatu inimaudu unde konfiansa mwa Komori ya Komori kena tomaya ne Komori amunoka enemna inu garjo na uziro ngabo fitina jinjiri be kwa ubanu noga mwana ukana ngasaru mazidwa shakartsuwa nruo tsanga fikira ngabo nruo njamba kartsaru ma proposition mano banu rili yo banu basainu do chokaya rohe wotsi horili yo kartsu zitswaza wanru na wajomba wanru na wanru fulani wakabala ngasi wanru yokana bengwa ndo hii yaeleweze fikira zamba uzinu ya tendungo nziani ya shanje mavomana wapeu waloba zimana wakatiba no jumotsora aba wana Komori jumotsora ngaze maliza wana Komori warumia zondi zortsao wana Komori wonu kanga sina di majema gasina jau zondi zortsao shakartibanu hawanru haukawende alazimu weime umanza weime mjomba hangu weinde parti hangu hizo zirangamiza pia ze parti hizo kartina hajanizo yende mane kauti kanda nifai tartibu ili opande unutsinu sisindriemba bi nondondro mweleokana
gio muhimu yokaundu wakati wa ladhimu gasaru matsumu nsu wakati wa ulapiza shaunu wakati wa uunda wa utsafikira wa hini mrajone se fikira zahe ukamea mono kare keriri fenjau arumwa ekalite hatu namba ungarimila muhe daula shansu ambaye kalite rajina wabena tsolawa wabe mtina shida nizie mrefikirahe rieleo kanga siwandu kakartsar mabangano shanga siwandu ujani mru ya uneseze fikira zahe propose ukanga ladhimo muhe daula la kule hali ngarondo en 2024 abo mwahusa uhisa geladhimo ruone proje za nyumeni ruone mendelo soni shele maudu siwandu konga aminuzo fikira zao ruju kwanza maudu rihima mwa kampanye rongozo haba maudu mruju kwanda rugo hindi nimriambe ekale ole dimani katsene mnaila wiyo ekale wo ulozi ubakene mnaila wiyo ekale wo mwenje wa haturu bakene mnaila kana haina nswamwaha wande warenge shingo hau mtsanga wavurize watolo mapesa marajino hole moteri tsokaruma giza tampaka daba ya mwana abukapatse deja mwanadamu wae katsine faida yo kamria hime ya bekanangu shangiro dhoma na wadaula shale omdu shangira dhoma na daula dekari wonopa bili nzima umweri tuiona ritona pa hele dima ritona pa ya hulozi ritona pa ya hu mwenje umwedi jurni katoma mwanamkomori halemewa wenji waloba nuko fikiru hari bangari libwao mijuzi banu tsoka nziani ngabamba ka wongwa libwao wongwa ni koma pesa ndo ya libwao dobia ni kumruma pesa hu abatimru libwa mapesa abatimru libwa ebanu wewe wasalegiri wanzo uwane ulozi yani utungo funyankode utungo ukaheni mru mona kangu shangiro azali ngo twanzo uwane naye wewe banu huli mama pesa jodo ran rukodo nziani sonambia ni mwanzo mwane ani mwazimbezi twata ni sambrona mzima gutsona mrado juwa ndabanga simanga wanu mrina keno siu mrine o siu yalonu wo mrugujore mampado hangu jore magari la wandu haungu jore randu ndaro nziani haunge tara wane hau kangu mono jangu tsona kangu tsota funyale do mwene manyo gutswanza wanu yo feri ya mru mrina keno siu wae mrado sindi handu yo mrone wanu balo warabu yabo ndawa rembuda hau mria ya jituburiye shabane nsinu mria wa mru mamchoba mru madami mria jondrema bengo atijiko shida ni wane naye hau ni muue surtout dans roulo kinyume banvi ya waru minchojo jilaza bonsini fa tartibu hore mashe twabo tie shangu shipasuhe swaf ani pasuesho twajao njwekana ngamuhuzimo hatu wondo starabu na jurumilia shauti fikiri kango nrumilio uguru nuhurumilio guguru yokango juundrema nkode banguri meonrodo ba ankode la bonsi eni mrena bulemu anyele shati diwaza amjo jilejeza la lebonsi duhuzime hatu harumwensi inu ça veut dire abongo do afepirizo alafu tsendo do liva badala kando jo hapa asubuhi nenda hazini nifanya hazi nedunga ni baridi ne libwa nabomna lalo hangu donde ne shanje mna pasima hangu hena mwezabo ntine salary hangu basi na relewero retsu ujinga retsu rumiana usera babanga simanga unsima lombrado jo ne sokana ngamjo wana mjo wa mru ngamjo sisa mimru wa daula haki mimi jao narkemuhimu narkemakini gawe na zafikira zao uzanzao ngamine zangu uzanzao kunojo unoblige kana so ambajao so kami nawe yokeno parokiri wishinswada hushadahu wandu wenje waloba nani mranzo rume tswada ho kama mimi zona nzao mihanza ndramene wandu asibabu wenge narkemakini rujokari zinufikira hunumanga eni mrunge no woni wahe ya unesozo fikira zae izo yanzo ya dunge tatsulo kana leo mbrake hunado zimba shahitsonzi yani yokana nimparisabo bamiu habaruko fulani tachibiwa umihindu ndabinawe mrunake makini maudu mracho ja maudu mraja ajitama problemu unumanga wewa mru ndala labo tsibenga badungo baka haribani wadungo hamba harimre wa mruhunu yabo mruko joda fungwa yetsoda wa uwe soje uni uwe ukamemwa minu kalabengwa tijo shida luzingare ni ureme bonsi au nufanya rongo mimi sila urema mru amjoji nyongo wabo nsi hau nafasi nremesha hito huu nusuafi unupasuhe nijokana kamhuzimu hatu ikawu hanyu wako ulinda kango jukoda wahi mna nyumba iho au jukoda juse mjomba hu fulani hadiswele kaze kifu minawe ujona ngalabanu hata salamu alama mtukufu telaki ujona ngalabanu hata uzibehe hatu mwenge watukufu yemada hiyo ngaminukana tatsiviri shansu kwa dhani virle mbavi bandhi ya wanru mbukucho kujonda nziani amna hule mbe nrubala sona mrua misale gari au mrua misale parsanziana himi ishia manuwe fita wa ila asibabu ibanu wanru wanoye karate abo
wala huwawe yabo wala pizawe yabo nyika mjuwatsaha shabone mriaba mbano ngo yabo idanganya wandu ngamwabo zinji ngamla pizowa nji yabo ngamsafi hiyo shabone rongo yo rerongo abo lubaya na vana balona ndrongoza balona jau balona nivumbua mranke habali nezo mwambao tukaba simro adugo kan silva ni amru ngamwabo zinji yabo ngamradao zinji yabo ngamwabo yo siasa mwingeni mrugeno woni wa watukufu hada la timizi ni jarumwe madam adon timizi dokana mwanzoni vehemna na message mtitivanu harmwa bandhi ya wanru kwa tsura nsenu wakatuni para ni sana fanya direct wala mna kofia ula kajaujisa wala mrika do vankando wala ile kaulu lilajao wala huwa bajao wala ile kaulu lilajao na mundre tsadoka na baraka kamivanu ngarwana bwana yenu ngamidamina wanru ko ujandrongwe bano abo ngar hadiso wazimari rirongowa hau wakati tijamini tijangasha za fikira zangu jatsirongowa ekani mrugonzo adweni para bavuni edave juba edave kostumu balela dhimu upweze devu balela dhimu kejao yabo ngamjoka hama mne hansi ngamtsungoni zungusa edaka ntibala edajao radungezo na bao kanga mjokezo na bao ngabo wanduko ngwa udakoro ngabo atsudakoro yode hali shamda tsikama bano mrugonzo anekeze yanrende hama ani hama msumari yoka yani yanrongoza hatalafu wa rupia wadona ma sinyongo hakabati 40 sina ushida kanje banu ndamba nongo kwa komori pia watoka dakoru izonjuka hamba kamjamini kambina wanru yabonsu tajia hini mratodoni para eda fenjao eda vejuba eda fenjao banamrudo pachamare le domo wala mru fenjao anzoke na fei ute kostumu kostumu yotinjema tiane tina ushinda rake radhi mriadu ngezo na bao mrian laulie kamrono kanga mterape sida mru au jao mriangu jojo ndrongoza yoki binadamu kabomze yotinjema rongo fulani chelo kamrani parado nika programu ajala yonokana ni veju bandrongo yonokana ni veko tindrongo yonokana ni kaze kofia bisaidi tindrini ndrongo na ngajala bungenizo na tsova himebane oneseze fikira za tamda tijado simbi hawanru na nzado jini kautan lamu na hindrini abonsu kanga vumbo mndu mzima chabo tsundu timizi mfukare yani sita hini mrugutoni para bomse matsika utsaha weje sava yabaza feri balale kotilila sava panga nzo udofa jao balale kaululila bomse weje sava balatsu ono majuzi uvankandu nzidu balale kandu ila bomse namkeradi mrina keradi yadunge izo nambao kamru kana ushinda yadunge katsita korizo nambao yakerada ndanza marugo za mavazi na habara jamna jao watukufu echaka muhimu ni mebanu de suala ya husushe siwa tukufu chatu cha maore yokana warwaka banu ngwa babu hao maore hadisi inu ngwa wanyanyasu walo maore waramba ukasa nungo zinu kwa tuze lewa banaza puha yokana moti wakumorga njibanu kamjesha mrulo maore ya habanu ya fanya deklarasyo na mnambi ya mrulo maore ya habanu ya shemeza ya baze nungo zinu warenge suala maore ngwanzo itama politiki o walo maore ngwamba ukana mimi tiparana nruwa ngabi watimizi wararu walo maore baze nungo zinu mwisha wanruweza bakara tuja zinungo za lada hubi wononruwa landa yeye ndo vya dungwa hunu karajauna fijo hunu almuradi karajauna jao njazienshi na bandugo hunu walo maore pia wanyanyasi walo maore pia wazingarwa wanzo dungwa banu hunra avrili banu jao banu hunra kabdati sauda baraka sije babanu henu wakatoto mdoja mwekre ya rongo yosoke henu wakati mdo karma mabaya henu wakati leo wako mori leo mbrabe jao leo wala mbe jao leo mashaka leo kadha c'est bon non c'est bon okay mon alafu yode maana kao mimi tushida lewa yokan henu wakati mitodonda wanduwe chama nweri nikaswisha uratuze lewa zabarine ne hadi samaura inu o waloma hore mso na wahabanu wahamba manongo richo yeshize ngo yiso shamje banu zilatarti usokarero yetsia kamsuwa na manongo ya jabanu yokensikar ma amani shawanada masodunge ntsia komori henu wakatandwa kreya ngo jota baya henu wakatandwa kreya ngo jota msajaja henu sikurika jau henu hadisi ndi wenge holio batunga sibanga saidia muhadaula kana parokiri tsodona fitina na msajaja we jabanu yeuono kaza ngo zizo kweli na mtsopara ngajaranga nyina nyanyanyi waloma hore wenji walo yabo wandu wenji waloma hore ngwari parao ngwarambia swala ino
zisurugo zin kartukwa tuku watungomba ka zo karjasiona karjasia shizanugo hizo na bwenu sikwende hadi silo banu henye ya maurenga ngami yao wanakobore ngami yao gwanzobe honzuani gwanzobe homwali na bwalo ihungwaranzisha waza ngo zukartuziwana ngabo dema na mina kafata taratibu ni vile upande huo nisaidie muhaida ula ukake hashiri ukabanu niongaro na ufitina ulo banu ngaro nawe ajali bitsi itsimbwa banu no hano yanso komori bichusikina ensi ukaimagomana wanu plasi muhimu na dolo sinele dima no mwenje zengo izo gela zimuzifikiriwa wanro hedingo hi bisibaki bana ta 2024 jarurukana ya komori le dimanda lawilo ulosida ulawo imba mwenjeda ilawiyo babo yabosi wasaya mukano ndazo hamba mukatujwa ngode ambeje na abo hanza ndindire pete yabo waloba ni wesha unamba uzinu wajuji gerehere wajihadaye yokabanuzo nguzamba wiso ndizo nambao ezo ngamba mondo yazishanje ndo yazishanje Hasani Hamadi akabala aka governor jana Muhammad Ali Swalihi akabala jana zokajaziona wanaonsi pia wakabo no karizambao walo banu wazishanje ima waziri wanu watolwa waje wanu wanyumeni washuhulie na nugoza joka nyitukufu jamalifu kale warwe wangalie ile di malahatu imbaba kaulimaha hambajana leo yalime hamashini le shirika latu la ulozi lobala renge wanru hawanru walo tayari waje na wahunderali 20 na hunde mengomira rubengo alonga runrentere ya rali sanu na rehundra no maudur kena stock rikena unrafanyo hazi rijoka jojiri maudu kasina ireo ngarjohula basi na nakomo ngwafanyo hazi renso le mevu basi ngwatsungo jenda wakati utawa pia ranzi 2019 ataba wakati utawa pia sasa ngaro kasi 2023 ngaro 2024 abo yo hatwai sibiri mbabu husuze mbeu yokamhoida ula gujoneze mbeu kweli ila sedie sha zembeu zinanga joho shashi nedima kalja kadrewa zengo katjazinga rwame inde mane kaunga siwahara ijujiri harumwe dunia maudu yoke kama udu bajiri baya kanonda ngarulo majimbi da huvi ngarundo virile da huvi ngarundo muhogori da huvi yoka serikali ladimu zengo zinu nzibaharilie nedima la hatu mditemvu kwa rengwa ndubonze mkenezo amana ya hesha hula maudu mjuka na yedhoma na ukana na refezo mhogo maudu na resiso mhogo shekado soka mkenso mobiro msedi ya mbeuba hikomsa maudu mjema mbega mtarumon rovi haujao wakati kaoka leo baja wajeni kwa bazimanu wako mori watia shiuno zihazizale dimangizo zamvu garilima onsi uzi garilima ujao maudu rujuka na nema rujuka bo ensi ngenge besa uhao lewe zensi za jabo mwatia mikataba husu le zahalatu mwini hemwenje mikataba yo mjamsinya itilwa mahala inu yubaliliwa na mjenziana hadi samade banga mwana okenu siku yani kwe mamwe enu siku nguto shinda na wanduri yabo warungwa mde yao sinugwa jo ishinda wana meteri na hindi nezuka mjukana warumo wadewe hule kwa tsula za moteri normali shamga tsungoni kwa bruni kwa 10,000 euro ende hula renge 4,000 euro ulo moteri arenge babia sa troposhoni kangwa ngulindo maudu edumizi wa chonde meru yale zopiende hela ndwalio na bakari do bali mwendo wa maguye namna hiyo insi atunga rujunga juna joto ata edune hise mwingine na radhi barambanga ranzo emergence ribuhe macho rijokana na rugwa batana mada wanu wana meteri wanajau rijokanga dora fanya mkataba bonze yeshini mgaja la umrudasi ya jarangale dimala ile yarenge le zahala hatu alifanya hazi rikena mwenje partout wake abo rujukana kontra bengwa ya 20 ans ou 10 ans ne mwana mkomoria wone hazi maudo kawende zao sharibali hinga rujuzinga na shirika la hatu lendese rensi o magui mwinji rensi bainu nungu irisa oka en 2023 wadoka mijodomba riwono kadombili karjawo na jana karjawo na leo yabo je na boyo ngaradwa mavoti maudu 2024 abo sisi mimi sinokana zuhamba mimi simibano hensi ya hangu amwanzo none mabadiliho nsibanu mrani parani berali kume amwanzo none mabadiliho jukukubali na kubali etujokubali wanzwande ujohonde ashatsi mibano hensi yunde mabadiliho nsibanu ndo fara wandu shanga mibano hanza nunde mabadiliho harumwensi yangu yabano ngondiyo dukana maudu nyimadhoma na mlone nsia hatu karna hunda ndogozo karande mjini maudu ndera hambe
ndo rambe kampanya hindi kale ukamja shughuli hanwana komori raonokanga ranzori wone mwenje wa kweli ujo uandisi wa hele zaha ruonekana karanza uronele di mala hatu bamkomori yako limamba jana shaleo ulimuha mashini ledi mala kadrewa ngari limaure yeha ngari limaure hila ngari limaure toabonze ne yono go fasili mnati mtitamada sirulona wandu ko washemeza mboka kapati hazi maudu ya serikali kamjoa wahi wandu wao kama parawaje wafanya hazi kwa tuja wafanya hazi kwa nahunda zomambiani kamkomore kanza simu he kanza fanya hazi yende mana bokana angala tmorengo wandu bonze watsanganya no komori bebe sem komori ujora kana jitihadi rilimie yansi rilowe rile riyehe yende barna manji kao mimi naiona wananuktwa na kaono kanjeno ne masulaha ni wambe bano padwa he shesu wa shamawere nsitengwe mbidi yonga mwanao ke hadi sinu ketsungu hamba na wangazija walobo nzenu walongazija shaka mtsono wa maore waloi ho swafi au banza mavamana warongwe swala yinu shai wanwa ndo tsungwenza warenge swala walibaharliye kama ruwa walona mtseo walona sohole wadungo yijusano hansi sheka mnazemwangalie kartubere sansohole iladhimu waloma ore wao takweliza ngozinu wasonge hawarambi sina nashatu wenji waloma ore banu warambeuka swala yo kartuju mwana malimshami hanambeuka swala hiyo nge maore womrulo maore ulo partu zunguliolo na papio fanyo hazi zinongozuka tuziona na mungu yono henu wakati wando jabanu wabo nguonokana wando nzoja watofitina ilibake balbala haramwe nsira ndiso sindihana abangenga romba mgwe daula hatu makaulu yanu mnyeshie ba izonrabo maudu karana shangazi wakana Faransa kwanza towe wakomoro alo maore shama udu hija barjondo kangabo kompanya abo ngabo mashirika abo ngabo walo haruma ulozi ngabo haruma ledima zahala hatu ikalido rengo abo litsambazi warikiri uni hemwenje yabwana komoro wonje wajofanya hazi yabo yabo bai ila namne kamrande honde mru bangweni yake nsi au mrondo nsiani hauja rupia kwa junda ngofanya hazi buko fasili ya mashirika mararu maju ya Tanzania mafikira ndaru yabo ba hiyo kama amiru kamruanzo mru au mru udungo mruanzo muwa daula izonde za lazima mraje banu ya zambe chatudo kamraje banu afanye mishindano sido kamraje banu ajala hoe mru sido kamraje banu rudo sindi hana karijula nao kazeru hombiza hatungizo hawinji bueno kabati mrajo bwe matsione mwanyanya kabati mrajo kasina ruwan walo banu walo maami ngam aminukana hata wajobwe matsuono mru atujiba wesho kana ligarilo na fashi abantu bali kauhambanjeo zonde zero hili zilio na sega sarmo tsumo shamru Ramadan Karim na balero honge onkutsu sikanu parobuje kezero zatu ngizombi na ritsange fikra njema rumwensi ikamnuka na problemu de namri kembali sharike wandu ujitsange ya fikra salamu fundi wangu mtukufu fundi Mustafa Saidi Fumbudi salamu anama Amir Umur wenge zonde za fikira mimi na masula njebano rahana karika mabangano ngasa wakatoa tsumu nwakato jizia hamashindano haula pizza ngamwonao ka jana sizaba kanga aminuka kartar matsumu wenji wabo kanga ngasar matsumu kama aminuko wenji kwa tar matsumu kande namna yunuzo ngomfanyao ndoro ndo arwanja TikTok so no mwana mshwa tule weda ka zililo sandrawo yambara harbala dumizo hoda honi tijine ndakata nje dunga nondo mramando like kweli bala ngufanyo bezili wandu wangale video yahe tsukola dima tsemkate abo ya upaso bahari ya utesardini yale anoji chati jihado kana bala hakantar matsumu dai sivanu ngarfanya Mwenyezi Mungu wa imanzani watu Mwenyezi Mungu wa yeye wenye fambaya Mwenyezi Mungu wa yeye wenye mdombozi Mwenyezi Mungu wa yeye wenye tsapuru salafu ngujujurusikini arjo fanyezo ranzao kasibanga ritezao chakarcho aminu kana banu Mungu wewe watu sontipia alafu haribe harifanya rongo fulani habe mafundi ngo banu mwanao mafundi wenji walo banu wenji warendwa sinema ngo tsungo wala mutso na mreda capture fundi amwe hansa mpibilia mbajambeja izunga saruma tsumu inu mndu kujamba rongo ya joya zambe nai au ya diwaze au zopia ngarbonga lana defo mafundi wafanya wala republia na saruma tsumu ndoka na baraka unoka to karina suilane nmbra sange fikira rikebazima ibada bire ndoro ke jumo bila nadua ritimize ibada yinu hata muhanir jerke wandu wafunga tsumu ya saya rike wandu ushauriana shanga mwanao so no intervention yabo ya mrumbaba ya mabo leo yakauma hiyo na umenase na ndini banu nudini dai shabo mrugu jojo la huwa la yarele kio shamezi Mungu na samii kasarma tsumu Mwenyezi Mungu na samii kamransi Mwenyezi Mungu eti wahinye
Mwenyezi Mungu eti wa mru, Mwenyezi Mungu eti wa mji. Mwenyezi Mungu haribe harifanya ibada ikade heli hiyo ya umra kafiri wanu watujomba kata maudu wajari dunge au kade heli hiyo mrachojo kumjini hawe shikanga nabo volia do Marseille monloko bori na bale mkoba ni bale na karatasi tuvuni njeba na majo njema ni njabo ni de Faransa kijokiri inungo sharuti kera dhiri ristehilane ristehume zimtukufu Ramadhani barusha mezaha ku kaswida eni mru alhamdulillah hata ekiemba chengo ketutosha na riwanze ristei ndatsila piza mwanyanya mratsone mwanyanya kwa mungu mla huwa mla piza mwana msho haya wa mdea wa mbaja so na direct nefanya juzi bismillah mjokana iza fungu hazinji mashallah wakana nzaye shaza fungu hazinji wengine arkera banke na ukiri zumu humru jizingara tudoka utilemba hinru jizingare utila huwe side mru kama makalima mema ukemru hadisi ndongo njema sikebanu bawaro wakali yao sike umru ka ukenenudi ashamoya nyuho inu Mwenyezi Mungu akanza ronese ukaende mhu kamona wanzibo tasikari jalamba hinru kabati mru heni mranzo rongo inayi ngotsomba kutsirongo nayi baramba tsirongo nayi inde dalili Mwenyezi Mungu akanza ronese kaende mhu kamrina dise emru takabari halimba hinru karjuka wotsimru das Mungu jilindo maudu sheni mru Islamu ngu aminukana ulemengu kamile mrambe Islamu lazima ziyatilemba hinru yake homsirini yashile darasa yasome msohafu yarongoze mrundo yatsikara marongoze za kibatwala yatsike mruoda wandu yatsikecha endela ndo aliyo ngamunao wandu alo apongara aminukana yabo hudu Islamu wa kweli chale kuna bawe Islamu urvenkadra kofio jebano ukama mrutu sonkuhu ulahwe wandu bana hata udambakana cha Mwenyezi Mungu ujore sami salamu ze wangu maswaba cha Mwenyezi Mungu ujore sami dahu ni ibada inu ngabo wandu walo wade banu aba rijo kana atazero katsudisa walo mola pitalio wajoji bakongo banu garfunga sinao ngabo wandu wafajuzi mwezi wonje watu hufa ngabo wandu wafa usiku jana ngabo wafa enu siku inu bahati ka maudu ikamnyezi mgarahansina mori fungu banu ritimizi shabo maudu ikakartsine ya mwahani sho mweri hundu za thawabu za ya hunumaha shika gargasiban gasama ban garjero Mungu ama garjo fanya zora nzao gasisur kama ni garjo karmu ya mwahani ya tsumu ya 2024 gasisur garjo kawo yinu gasisur garjo kawo itimizi babo garjo zilio garlalao kartuju ngasafu macho izo juko shelewa maudu kartuzi jua karansi ba rugo simvu na ujabano mrajala dalale shewanduri brade wandu jono kange na mvuya yona mvungu si wanadamu rono wandu wenji wakana mvuwa hafa rawa vahiza hunura rawa swalia hunu karma bafuta wafanya nwaru wakana mvu wadisi wafanya wanadamu hindi kelo mrajajibia zana mvu na utorea na ulahwa wandu na usafihi baro ngo jodore makotsi warenga mruwe tamra mweze zemedia mrejibia zo kamide jo wa hola mide jo fenja hatandi nka mweze ze telefoni zo wenji wa babuha alhamdulillah Mwenyezi Mungu ajala si wandu mweze live zinu rakaratsina mzima na Mwenyezi Mungu jorhansina mwatahale ya karimzihi rikebanu rubamba tarehe zahe chao duandu radungana rula mweze Facebook nakeradir amini Mungu rujo kama ngarede siwado kan baraka ini namna mrazifanywa banu Mungu chone sasa tabia zahe ini namna mrafanywa banu Mungu chone seli alele sheha ini namna zifanywa banu nade jukoni kamru kawe mwana wa mru fulani wa yala mji fulani chatsi jiku yo kamraja do babitiza lani do bimo hatuma la fulani ijuka wone samruze tabia mriari wanruare mru wanruoneka we mru fulani de namna mriya joka ngurongo banu de namna mriya joka jibala banu wanruangalia hao wale mwanadamu waijao mwanadamu waikadha mwanadamu ijao natudo kamraje banu abe mimba bangu mru fulani mumjini hatu mala fulani na bozi tando akatsudungana yo kapatsi mbaba mru juko shangaze siya komori hawa shangaze mru shanga mjoka wandu waloma ore andande jei kwa batsi mru loma ore aripara hauya himabala shemeza bo komori na mwadiriki shale suala la maore linu rija ngalanzolita mwa politiki au karsujo kanga bandu waloma ore wafanya wespre wado para wandu kongware mao emuhaida ula werenga suja madazinu ili watefitina kartujua no wandu walona tsumu wajigerehere wakansi wabari walango na tsumu jumo toto fitina changara amino kana heni mru wonoze ngo zinu ama waloma wore ngo tranquilo dono roma hao mwana hao ngo yabo tranquilo
fule wanu kwa jumano warange swala yinu waje wartama problem watu fakumori heni namna na rongwa manu kamsa sama watina udiwazo kana usikwa juzi zikatito wa video muono kana besetsi njati vuri za kaulu samba wajomba hao na warengwa hao wadeza hao na warengwa tivuri za namna hiyo kama aminu kanola uladu siu msure grete mregrete nongo nzima do kana leo ni vumbuwe mru mjomba mru hao mbaba mru hao dahula mru katika ngarjokana wako tsuruma mru mrede arongwe nai chaongo malahoni hao jeru katsijabanu mze wango kajanruma yabo zanguzunga zanga jomru waiche wengeka leo Yesu aleja namna hiyo ngamtso samasha yemruko de ade mhoida ula uya msafihi mrodo kona tsahwa chamjomba hao mbaba hao mdzahe wako jamruma wengi watu kufa komori sumu njema ya khairi ya baraka Mwenyezi Mungu jalari kena muweza bakrizi timizi waloa wade walomo la pitali Mwenyezi Mungu awabe unono haraka jeritsanga nyerifanya ibada yenu ri swalidi badzima referishani kama wavenze wahafa Mwenyezi Mungu awarehemu hawatipia Mwenyezi Mungu arijeli yerike na muhani rifunge asaya rikondo ferishana rikondo tanabahi rido shele ya Mwenyezi Mungu na mtume rijukana haina wakati mbuka tujufanya rongo shangabo wakati kabla hadidishiwa linka doku mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi kaunga rjuhu filule madhambi hatu zedu warjuzi wambaga joka double arjunga nungu zinji abu nrugu ya kauladi mwirengesha bashiru ke juma utsanganya wazima ri sahi baada shari tawarma unafiko kabanu mria umbashuma shuma kebu yonzi ruhumru badili na venkando na kofia hata na kena tasubi hata kebu ruhombi ya saremwa naendela Mwenyezi Mungu kana fi kulubihim maradhun ani ze roho za hao ngizona bade zo shida zilaweo bengwa ndo arenga asidi ndo atanamwe shefu basharu kanu shida mkausi cha umena rtodoba ze duwa Mwenyezi Mungu arikause shangara jukana abo karambere mdai ketsono so kakapatsandu wapeu haribanu abo mesilamu abo mafungo tsumu abo jao sha Mwenyezi Mungu jo wauni ya wahauli ya ba ketsinyangu wengi abo heni namna na birabanu hamwa imakauluna babanu abo jokati kanzana berongo tsizidiwaza hao sirongwa kaulu koli tabisha mru ngamtsema samaha garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam.